Wirigiro bwako nwithirite wina ntuko injega na ingukugwata ugeni kiri Nteto cietu ciruthe mwena rwa iri tariki 10 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2023 nkureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amuna Nteto iria nkureterete ni Munini wa ngabana mutuma ntwithingia kuga ni aete ngerekana injega kugwata mbaru ngabana Kawira Mwangaza ndiria ararigikara ngone. Mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia kuria ngabana Kawira kuthikira kirira kuma kiri atongeria. Borithi kwamba kambenja ya kiambi matanka guchunkuna gikuũ kiawe onje akariba Tharaka bataririte kieva kiao. Kimako na kurigara MAARA onde miruito na matigari ja muntu kwite kwethirwa kwe na muro jwanithi. Mwonanireto mathitho ni Purity Richard na ningeto MAUREEN KINYA na Nteto cietu ciriambiria thaa iji. Munini wa ngabana kaunti ya Meru mutuma ntwithingia na iringirite kiempe na kuga we ni aete ngerekano injega kiri anini ba ngabana bangi nthigurune nyuma yawe kugwata njara ngabana Kawira Mwangaza ndiria ararigikara ngone. Mutuma aritariria siasa baba inge ni baramusukumaga anene gutezaniria ngabana Kawira Mwangaza onto buria aregire buru. Mutuma aretie onde ngabana Kawira Mwangaza erigiri gwika gikaro na munini wa RAIS Gachagua ntuko ya rojo kirigeria ria guchwira Meru mwerekera Boniface Mwongera niwe winachio. Keria kiri kiuthurano kia mbere buru mwaka juju na kumekerekera bunge seneti rikuthura ithika munini wa gavana ndene kaunti Meru bwana mutuma ntwithingia na umburite na kwa kwina ntu amona na siasa baba inge baraba mwira mwarukira gavana Kawira Mwangaza ende we ugachina chi kabaitaro ate mutiganiria gavana Kawira Mwangaza mwaka miaka 10 ethiro ikinyira muthia ndira MAARA ari thinenera barambira gatika ukayukie katerito imuno katekurema woni nani ndawa ari ya minister wa Methodist ndawa ari bwana mutuma arongera kwa kethiro ngama gitekyo gavana ndene kaunti Meru mwakene jwa 2032 kana 2032 na mukarejo jo mwega na gavana Kawira Mwangaza noju akwandoro kethiro kya munini owe Pedro bekarania Borankienda deputy okwa ambwithiria rira ngai agapagite kya gavana niu ndabwithirie mama Kawira Mwangaza na kwa deputy okwa nontu ore ndene ya Meru iyi ndi kwira ngugusetera standards te sawa sawa deputy nontu inkumenya otiuma Tharaka Nithi otiuma Nyeri County otiuma Murang'a kana Kirinyaga te Meru ari kaka bwithia bura mundu ucio we atabwithia ndirenda we ya support governor kuo witwa mutuma 2032 nontu mama eringa miaka 10 kaunjo jine ka gavana Kawira Mwangaza kwethirwa kebiro gitini ni MCs babunge kaunti Meru mwankarega mbere ya chiruri bunge senate ndwaria shemwembe no kure kundi na le mutumumete ishigikano bobwega ithanaku mutuma tonekane karaja mukunyaniri na kagita konthe kuma rokere mwankogoro tuko nonekane rungama na gavana Kawira Mwangaza mwankarira Nteto shakinyirire muthia. Watu wa Meru, asante kwa maombi, asante kwa kusimama na mama, asante pia kwa kukubali kumpa mama kura nyingi sana, na tunajua Meru itakuwa benchmark ya all other counties kukuja kuona jinsi uongozi wa wamama utang'ara katika nchi ya Kenya. Rojo gavana Kawira Mwangaza nerigiri kwethira itima na munio RAIS Rigathi Gachagua kiri moshe mono jithatu jo kugere gushira ntaira ni nyathere ndene kaunti Meru kuririkana betikaniria moshe mono jogijo mutho kethira jo ithika RMCs bana bunge bathatu ba kaunti Meru munio RAIS Rigathi Gachagua na gavana Kawira Mwangaza bakethira bechinanira manto yara kwenda kubwithia baba askofu iyo ya kuruwa nayo
kwe wanasiasa bate kwenda manto fulani ya kareka be ya kuorwa meake 10 totoera na devolution ina Nteto ikuma Ameru nderendo bwira bolelie ora manto yeti to kareka ndene Meru mwathani atachokerie njona wetu ndene ya ntura ya Nineve atamuchokerie ndene ya ntura ya Nineve kwina habari njema ero ure akwe nawe kwina habari njema nke reporter Nteto TV kuma jake ngina kitoka Nairobi mbeta Boniface Mungera. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka ile miano retie ngabana Kawira Mwangaza gotigira na gutea na kuthikira mataro jaria akaewane atongeria kirigeria ria kurimira ngwataniro Meru nkuruki ni amuretie gukarania bwega na atongeria bange ate kubachikurani untu kiara kimwe getiura gaganda muthumruki ni aranirite na mutongeria ujo na atutumira ripoti iji. Deputy President wetu Rigathi Gachagua na kuora na kwenda utugwathane na ima na erantu atharani bobaere ngabana yetu chance. Ujo ni mubunge wa Ekuru kuma kaunti ya Meru akiariria ngwataniro na gavana wa Meru Kawira Mwangaza. No te judgment ekuthithwao kirato chwao ushirikiano ni utochwa Kenya Karambu. I'm so happy were tu amono to ne anda atwere kwaria na imabu no to nyabate to MPs members of parliament to tetere njewe te konge je to karande na to anyocha ai o mwe to mwira to tayari witania nguge na uwe na inya rira to ari inauguration ya area aipishawa twetere o mwe to kiuga tuirede witaniria nguge na uwe kuringana Karambu augedekere ikabata ni kuona kwina koja na gitio kiri utongeria atugwito mtu arie bwawe na ndi no etwe augejawe na accusations iu ara irerero EMCA no of course to techije no to ibawire nyare ba muiketie kwa senate impeachment itumikira kuona kene tumi sana ni heshima nto ni agite kiri atongeria babonde ni heshima kwetha nye kwari na heshima kwambiriria antu bakara kuringage kibara nto akinyere nyethere MCA bari na nkorwe njega na iwendete twitaniria bongo ibonde na ngabana gukaraja ngabana ati kwenda kubathikira nabo bage akiburi kyabo gwa tutu kwenda kuthikira twi na ndi twitembere mwanka senate te usiano bunge tukwenda akiuga no mwanka ngavana inyie na atige kwaria tongire bange mesemanio ne na ndi twathiria chau jonde aga twita ukairi na ndi atwira MC baraugire na ngavana araugire na ndi twite bugetikirwa tetikirwa no kuigwa isasa negotiation Kawira gatia kubaruma kenine kanari actually au ni okwina thine ra nene utekingi bate kwenda kurumwa kenine kiri antu bao uteta nture ne kwa ombeta katero itu nandi kondhukiria bruru nyabo abaringeri kura indi kuringana Karambu kairemia ndi ati ngwatano ikeja kurema mutongerio mugongo na munini wawe ni baba kamenyora kaunti ya Meru igeta na mbere tukaiganwa muntu nyam ngabana wetu naero maitha ja mainge muno senate nerwa atige kurumana atige kwaria boboe na bagwatanire mantu neja wand fund ketherani ai na thina engwite ketherani ai na thina nyamu nene aka tonyera mantu jo bone muntu tembeze ja mubuko ise development no banenkerwe ba au ni obakaiganirwa no ntu kwaere au ni okwina thina ende keja kuremare atongeria betu bakenya bakamenya ora bakathithia ntumba kuga aja ora kumbokarwa nuntu kwina mantu ja maingi jara jombokarwa tomba kubunja president akenda no abunje county assembly angabana ubageta kenine kari guchwa kura Reportera Weru TV mbeta muthuri muriuki Wantuko ya ijiri na nde borithi ni bambite kambenja kwa mubiashara urari nkuma kuma kaunti ya Tharaka Nithi na uria uratutigire ntuku egoro.
niwe Kiambi Matanka borithi baba banthikiri bakinyite njaezi kenda kugita uchunkoni kirigeria ria kumenya ni mbio yongwa iroragire mubiashara ujo uria kinya wachoaga useneta bwa Tharaka Nithi mwakene jwa 2017 kagite ni uko wachore na ntubanja ibetite na mbere gukinya njae ukenda kuboreria ndogo na kinya endwa bawe Anthony Kathenya na chokuma mushi munene jwa Nairobi. Gwantu kiajiri kithingatanio polisi jago sonko na ikumiji kuma kwa DCI homicide na special crime unit biatinda kwa mulingi biashara wenkuma na ulala kwire muthenywa igoro Kiambi Matanka kuambiria nyomba ndani alethirwa mami mpaka ngitini mabisa babatindite kurudho sonkoni amona kuthurania ushahidi bula bomba gucokia biuria bikone gikukia Matanka. Osonkoni bobo amona ripoti ya postmortem ile kuregera kuthithirwa mwiri wa Matanka uria kwa thaino we nyombani ya kuiga mele yali no kuregera kwereithia kaumo kagikuo kia muringi biashara ojo kulinga na mwaragi no Matanka lady ya Kangai familia ya Matanka kethirwe kiga Weru ni mibango yonde ya mathiko kethirwe kereithia bura mauntu makuthina mbele mibango yonde ra kiwe kiendelea tio turi agwa ke mushikare Nairobi. Okay, bobu ndo kwa tukiendelea tukiwa tukibumenyithia tukiwa tukibwira bo kuthina mbere na kubwarithia kira gintu kugubu tukegwa buke gwebona wasiwasi turi agu kengo tubumenyithia mama onda makwendelea na ngai wetu kegware amonati Osonkoni boy kukia Matanka bukithijaga na mbere anto muno kuma county ya Tharaka Nithi ni bathire na mbere gukinya kwa Matanka ntereja Karen na gukinya pole jiao kirinja ya Matanka. Betawa Dr. Francis Kejogi Mutegi Kabisani kuma Tharaka constituency Tharaka Nithi county. Nambuge indini Francis arari muntu wantu bonde itamugumora uwe yanyo ni sionde. Matanka atireye mwana munini, atireye mukuru, atireye nkia, atireye gitonga. Muntu wowote akithire kiri Matanka na thina Matanka na amutethagia kogu itio twingwa twinde turi antu ba Tharaka na Tharaka Nithi itofungu itokwigwa twe na kethikero na inkwenda kinya kaire kwira pole antu ba biashara ba Kenya kinya bome ntu arutha kinya biashara ome kinya bibaringikite muno kwa ibo wote nataka niwaambie poleni sana. Kambuge my brother una ari mwega muno itukurite nabo twendene na twikite utethi muno kiretigo especially nigo kuri bantu andutite kambuge ni bwega muno nontu bwa maranga ya rutha na itumucokeria ngatho nontu kagita kontherera tukurira ria tugukena na ria tukura na ria twina yura we ikagita gakika gwikumithia kuma muji munene Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Nabo akariba Tharaka ni betete na mbere kuandikithia kieba na kimako kiao kumania na gikuo kia mutana wao Kiambi aria batariritie ni bakuigwa baringikite anene ni untu Matanka arari muntu uratethagia anene gukiria uchumi bwa gicigo kiao kukurukira kweza na ngugi na kinya utethio kiri baria batiguchiumba kagite ni ukau na bwa kurubanjuri ncheke ni borete borithi gutigira ni bagukinyaniria uchunkoni bwa nembio yongwa iramuragire Paul Kabithe na ripoti hii. Itawezekana. Imu biashara rinkuma kumanterecha Tharaka na nkoroki kwegwa aetheritori musiasa wakagita kemenyekana ta Francis Kiriora Matanka arana wae kwegwa takuruka mwankwangirichere na mugwanja na arwagira gitike mujumba Tharaka na ringi mwankwangirichere 17 arwagira gitike senito account ya Tharaka Nithi na kiama kia maendeleo chapchap. Mimi naitwa Francis Kiambi Kiriora Matanka, incoming senator wa Stronghold, county number 13, Tharaka Nithi. Arende gikuo giake kiombite gutiga mugongo wa Tharaka gwina kieba kinene. Kiambi Matanka na tutigire itukwigwa turingikite muno twi Tharaka muno ni nkuigwa inya kurira riu nkuigwa nkwario nkuigwa inya metho itagajomba kuma nontu ni na kithikiro kinene muno. Kwa niaba ya nthaka cionthe cia bonda bonda Tharaka mzima na Tharaka Nithi na Kenya mzima ara turi itukwigwa turingikite muno aswa kaji bwa Tharaka nontu bagutigwa no mwa cietu mu biashara rinkuma Francis Kiriora Matanka na mtu wantu tukwigwa twina kithikira muno ndeni ya Marimanti town nontu bagikuo gia Kiriora Matanka
waturetere matomero nyuko twambiria kwende tukiona mbeca atwandithia kinya munya wa nyamonge wa ngucho twatua kuguragirwa tukona king'otore kulingana na karia baba nteretse Tharaka kuruki baraba ithiritwe bare achore ba kubi mono pa matanka ni ati matanka ithiritwe ari mtu wa kwenyithia na mtu ataithiritwe eno wikumia mwije nuntu is a national figure kana international lakini matanka atari na thina na muntu ayukaia thimo ya kira muntu nuntu kinya kutheka bukirikana nwe bwatheka ta muntu akawainda bwa kumbatana ta muntu akawainda na mbikirite nya kiberini giake twathi mwanka Nairobi twathi twara mirigo na andirira ngarama ndachoka marimanti amwe na kuigua ena biashara ciake inene matanka karirikano na kuninta munya wa nguco nteretse Tharaka amwe na kuninta matanka magota melo ntere ino atwe Tharaka ituringikite muno na itwiji watutethagia na mathugania tore vijana iwaturetere matanka twamenya kurima matanka na twamenyeka kwanda moyo wa ngucho 2014 na ayukire kirinde kenene muno kia Tharakanithi na akira Dubai abiachara baingi muno bara ayukirie na baira ruterwa Dubai na baingi bamberetie gukira nontu atabaira nara na bateyanirie na endere kubawatira njara na bomairi tukona kinya agent baingi muno bamunyoyo wa nguco no wabachwerete thuru gukerukira kampuni ino ya Kenya Breweries na ikia tumitoto lako mweta kiambi matanka nontu no aturetere matanka iromba rinene rya njuri ino ya nteretse MAARA kaunti ya Tharakanithi thirikari irode proper investigation tonto twenda tio takuru banjuri twenda kumenya ati mukuru areta tilwe tonto buria tukwigua that bali na family yae badi kumama nitukurigwa ni ati mtu adire kumama mtu ni agujaga ni agutaika mtu ni agujana ni akongorotua ni akongorota ende gote mtu aomba kwigua abweri kodi kuona nembi kana kwa guteka ari kedakan teka ari nyamwera ni mtu ali mujie ne okiriro twenakio kana kiri kieba kinene sana ari mukoro omo anjori na ni endete ni ari na mutugo unde wa kimero ari mukoro omwe wa anjori na matanka ni muntu aetogitio kinene muno koko gwetu Tharakanithi county MAARA county na Kenya yonde nuntu bwabo ari murutu wira na mwana biashara wali akudimbere muno nagia na mantu mau kiripotera Weru TV kuma nteretse Tharaka Peter Paul Ogwakabithe Kare ya kurigaria matigari ja muntu uria kwirikana kuombeka ni ntumurume ni jagwatikanite akue na ruji rwa kamacherembere ya gukinya murone jwanithi kaunti ya Tharakanithi mwiri juju ria ni jwa muntu tikumenyekana no kana ni wa ukurubure kuombeka ari na ntuko kathomba gukwa ni ntumwiri jwawe nande jonekete jutigere miru ito ake Mati Mugambi mwandiki wetu wa Nteto ni akujirite kare katumenyithie nkuruki KIRIGA mundekera liungamba recha wandia methero kerege chigombunge kia MAARA mwiri oro gwetigikano wa muntu murume uri muthiru na gutigwa maende wonekanite akube na kauro gakamachere kumba uria muro wa nithi agikujira ikarikarire munini wa Chibosa blockation ya Miko twendwa ndigitonga riuga mwiri uyu nukwoneka twaru aruru no tikumenyekana nkinya no wao umrigintu ta inyanya na nusu ndingiro thimu ni muturi wa area kamachere ambira kwina mwiri bakuona na unyithi muroni na kamuroni kangetwa gatuandaru nilio ndathi go confirm ndathi ndethira mwiri wa mtu ukwani ni mtu murume no ni mwiri ukwani ya mtu akuite yentu mieri 3 kanena na atonekanaga no ntwara guntu kithakani na tutambo kumutambua gitonga kiongera riuga aturi kabaringage riboti irira bona mantu tamamagetigagia muntu uyu nonetwe na kariende bakuthuka kuthi kuringa riboti kuringa polisi na antu ba CID na bakweja bona mwiri na bakujukia mwiri baira mochari mwiri uno kwarania no rekarite kagita karaja although ni guntu kithakani mbati
ni kulomba antu bathi bona mwiri kana gintu kiu batikauge muntu akero niwe urutite mantu na report nikenda at least mwiri tuguteke kare kithakani gitarura jogu no tuketoka wamenyekire mapema ni tureja ku identify muntu tukamenya no riu thaa ino nontu athirite atiga skeleton tutumba ku identify thaa ino no akirikiria uretie antu bara batere mwendo wao kana bateriga kumuringia ritho baringe riboti kenda kuthingatira koguo ni nkuromba aturi betu kana muntu wonde utete muntu wae kana muntu wae emuru meri ni wiri na unyuma ithatu no auke report polisi nikenda polisi bamwa the way forward muntu murume no kana antu baba thire ba uke report baraba batete muntu nikenda tumba kujuge step wingi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia MAARA mbitagwa Mateni Mugambi ne kuma kiri rugono ru ni otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy timao tulimiru nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya MERU acha Islands Academy turi na arimo ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugimba bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirije na 23 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ntubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Hello my friend. Hello mdosi. Yongo umesha mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. This is a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronics. Ndio mimi I salute. Urain tobio tora bia kubio tumira nyumbana kinyebio tumira nguene. TV, ufa, ombieta, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinya ngasi, baiskeli na kinya meza ila setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torima wakasiongo, ureshe kinain opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited enda Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi monona ni kuonekana ndukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali?
Hey, wewe mchele madando hapo. Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Kugwatogeni oringi kiri Nteto chetu cha iruthe mwengi chokera Bishop wa kanisa ya Methodist Catherine Kagweria Mutuma uria urungamirite gikaro kia gutungatira antu baria barumiri ni ukombo bwa mithega na orotete kara thirikari akiuga niyo etikirite ntura chetu kwa minanda ya urugi bwa nchobi ndegeni watho nkuruki muthinjiri ujo na ugite kurubaba ingene baringithitu anene ni ukombo bwa mithega bakiringithano na antu arume untu buria agutariria ni bwakunanga nkoro. Bishop Ogateno asino ndia kaganiwe Catherine Kagwire Mutwa urorungamirite nja kurungikana kurana MBOGITA augita antu babaingi batikumenya kethira thina mdawa cia MBOGITA nuntu bwino gwatikagita kaka tontu bu observation chietu kiri mantu jaja chobi na interview gutumira bya MBOGITA ni ati batu turi aciari kana inya community itokaraja tutikuona mantu jaje serious uraje serious miaka yo ndakaraje ujo ijo ethatu nkuona na baba ingi benyangitio turo bwao lakini kera aciari bwega baria bombite kujukiana bao na baba leta rehab ije ya Methodist yake ndi rehab ingi ire na aria na baba kuthukira buru na barande na rehab baba ingi ni alitoba college na ni alitoba university na ni ana very bright bangi ni antu barabeta kulita ngugi kana antu bambirinya ali marriages akiwa na baba ingi baremeri muno no nyui babangi mtu anyweta bangi ta tanga na inya sauti itigaruko orio kwa ugo tiumba kumenya irio ana bonaga jama ingi batwika batearia bakambirio shingira rumu ne ciao bakambirio karabonka bakambiria kwa withdrawn kirimanto amaingi bakambiria gutiga inya kuthamba bagatiga inya kure irio bubwega bagatiga kwija methene na are bangi ni wishi presenter na njira jeu bangi bakambiria kwa violent bakambiria kwa rude na kethira mtu narakara nyombe theri nyombe kagia ruko na mantu tajau na kuringana nwe thine anene ni anabari barabagtonyete MBOGITene nontu nandi gucokothirie kwao ni kintu gikinene observation yakwa anabari batonya kirinchobi bari tonya bageta muno na gute mwana omwari ndirona tutiritite anywite interview abua nontu ntikumenya etumi lakini anabari tafadhali mbere na ura toma njobi tanyunya wani ekuru muno na anabari tutabona go utubona nandi lakini nyajo jo tuli twinana bali twinekuru the highest kana the oldest ura twinwaje center is 65 years na twinaza young as 18 years na nandi thina idio nthe humanity na thirikari kuri makuru andau ici cia MBOGITA twarega kumenyera muthikiria wakwa wa Weru TV kethira chibo ati tutethia kurwana nchobi ikurugwa nturene na by the way kwina tumba turuguri nturene which are very dangerous no tumba ene iwire nturene no nwana bakanywira bangi ino bakunywira thigara ino bagwitanwa mantu amaingi chibo ibatutethia kuthiria mba nturene so inkuga thirikari ni gufail na mono administration ni gufail no ntiere agwa nikitwina nchobi mearine nyomba cietu na anja cietu nturene ntiere agwa nikibangie kwendwa nturene nontu kirio na kindigaraia client baba beja bambira director kenda turetura bangio ajo no twitie nekejo Thaa ici nontu itwije are kwendwa itwije ba ubendaia
na inya gutotije aria kwendwa akiromba thirikari ya kaunti ya Meru kinya gutonyera nja nikenda gutigira njiri ni kutana mbere bwega ni gutetheria andu babaingi. So thirikari yetu ya kaunti tutethie ni previous leadership ya tutethagia through liquor board na ndiankoromba inya thirikari ya mama county Kawira Mwangasa wa governor ndakuromba tutethie through your able leadership tumbe gusupportiana ba Meru na imbije we very passionate about kana ka Meru tutethanirie twinde tumbe gutethia antu. Ikiripotera Weru TV Bitamuthoni Murioki. Akariba kuka ni batarĩrĩtie muthoro na kurega kung'anirwa kwao kumania na kurega kuthangikirwa ni thirikari kana kinya rwang'irwa nyomocha kithakaniru KWS onde njogu chietete na mbere kubaira mpanga baritarĩria bone asara kebatigi bagitaraga nyuma ya mpithukiro cha magita kwa magita kumania na njogu iji bakiuga nande batindiki mwanka mung'eng'ene. Dennis Mugendi gatutaririe Kintonto mwa twagetha antu aturi munde ura yori mwerepo lakini mwere ywariro twonze intu kuingia gutara sara inene kiri akariba kuka ya ntubanga i amwathi gembe north kumani na njogu kwithukira miunda yao na kunyangimira bila bandite na bariuga uketha tinye ngai rikiribo antubanga i bajukitagalia ono munda yuthoki o ai munda njogu kwethie kimamo ibo kuona bibo weta babwe yai mai njogu ya mngao mwere mpempe biyombe ninja udogetio endere toeta ukario ma oni nkuwa birikare Kenya kwanza etongereti mheshimiwa wetu Ruto William Ruto na contribute yake kachakwa na lentore waziri wa kilimo na ngabana Kawira na mheshimiwa Taitumu na Duane Mutongi inkoromba buru ibe ya buru ba Nairobi bauri kinyandre be ya bolele o intobia tobidogito ni ba mete miunde yetu na miunde mekai munere irone tetobia kwa kindogo kumania kiangazi gyaikuo njogu iri kimakania kiribo kimakania gikinene nkurukie njogu bariuga ni utitagaria rirajukwe mwankana ndi ni atongeria kurio gutungata bakari wa sara kana rwangirwa nyomosia kithaka KWS gucokia njogu ciao kithakene. Watu tunarudi katika ile kiangazi ya zamani okira kirario mpare ya turario mbere kurare ni otacoka ringe no intobia bikothirwa ne nyumo. Dennis Mugendi Weru TV ntore ni kuka ya ntubanga i wadini ya mwathi Gembe North County ya Meru. Rais wa nthiguru ya Kenya Dr. William Ruto na ugite agatigira borithi bari na riera riega ria kuritira ngugi bati kuinywa nkingo ni mantu kathumba ta uria kwithiritwo gukari gwa Kagita Nandi. Rais ariteza za kirimambura za gwikirwa nthumbe kwa makurutu kire chukuru ya mauritani ja borithi ntere cha Kiganjo. You will now proudly wear the uniform which confers upon you a duty to always dignify it as a badge of honor. Akiaria kirimambura za gwikirwa nthumbe kwa makurutu nkurukia ngirijere kire chukuru ya mauritani ja borithi ntere cha Kiganjo kaunti ya Nyeri. Rais William Ruto na ugete thirikari yawe kabagwa tanzara na kinyakorikia oritingoge bwao uria kumbikika ta gutigira ne bakwamukira utungata bwogima na njira njega. Government will provide a comprehensive insurance scheme effective this month, available to members of the police and prison service and their families. Additionally, 2 fully equipped National Police Service hospitals are complete and will soon be ready to serve members of the force, including their families. Amona kinya gotigira ni bagukara nyomba ire chiagirite na bakomba kureachio. In connection with the welfare and conditions of service, we have prioritized the provision of spacious, comfortable, safe, secure, and affordable housing for police officers in our affordable housing plan. This will go a long way in delivering our pledge to address the housing shortage facing members of the police service. Minister wa ukaria bwandene kethure kende kene arikithete bo bakari tangoge gotigira kuri na ukaria bwa kung'ana nikenda uchumi bukira. We assure you, as the vision carrier of our national security,
we, all of us, officers, institutions in this sector, will work harmoniously and in synergy to ensure we support you to realize peace, security, and tranquility in our country, on the basis of which our economy will grow. Rais Ruto ni arikirite na kuromba barite ngugi yao na njira ya umma na bate kuendera. The best way to uphold and observe the dignity and respect for your uniform is by serving with dedication, selflessness, integrity, and patriotism in order to discharge your duties firmly, but also fairly. Julius Gitare uria ni muthinjiri wa kanisa ya Jerusalem International norete ACIARI gutigira ne bakumenyera anabao mono kagitene kaka karutha agitariria ACIARI baba inge berekeragia metho jonthe kuthukumirana akiongera ACIARI bari na ngugi nene ya kurera mwana gutigira ari na mitugo mega na ate gwitonyithia kirimantu jaria jombekia kumuthukia. Kaitene kautwe na anabani ni meshie muno anabashukuru kirirudharu muthenjiri omurungu kanisa cia Jerusalem International Church Julius Gitare na uritiana bao shukumia ngwene mwanya meshie batekarie theri na morotu ya kwirita meyene na baraba ishukuru ntukushu manirie buruna mauku yaguthagwena rura ya antu abaingi muno antu babethi bathuka no ntubombo itajirene bomba kuria guntu mwanya baria endo na muntu riari aria endo kauku mama antu ne ateza sawa na ngera antu babethi baraba kuthoma ibarie maukune baba athiriri bawe kawe kangira kurita na akiendelea na mathomo zaidi no ntwari aria endo utikiria mantu ya muthukira tira ndaundi no weta itongera yandwa ndene ya igurare tawa Samuel 11 aratiwa aria endo aratiwa kubange betere andu na waratiwa na ria atirire ta kuona mwekuru wa Bethseba no ntwari utheri areta kuthungira noe na ari kuthithio thungiri noe arereta thungiri kwawe arathukia maisha yawe ndo ana bawe bara athungiri na barathuka na kinya barengo nenene muntu agaria aria endo ne akiri thithia kawe kinya kari muntu mwithi ukakira utheri akinya mpempe iria gatukana ukathithia bwaga nto kuona athiringi no ntwari ote kuona mbeca we mwari ukambire kuria mbeca na jeiti mkuluki mataro yawe yakunenguranura shukoirwa kiriana bao banini muno mwirione yo egembe no kuona ibakura na baiba nini muno ria tuthaye thabu imbia chobo we muno tukutara bane yembe na no guturi kwagaraga guti antu bari kuba kwariria antu bangi watuka itu ya cancer ataro na re number 1 ya manto yale pregnant ya talo number 1 ya manto yo dana chukuru ya talo number 1 ko yutu kwenda batu turi antu babethe na pastors turunga mebo ya kuritana na betu no ntwana abaritana wa mushari karitanana mwalimu no ntwari mu badhirie bwawe bo rende bobutiere iwa pastors na ACIARI bongi bwa thirikari ne banene betu administration babati kuyuke kanya nikendo ntubumba kwebelao nontuliana betu bakaria njire no thari ya utikiria yeya na bonge babata muthenjiri uyu omurungu akuinyelia kwatwika mwana akethera ari omurito itare awere takinya uturo maisha yake yakabua kuri ana baratuwe muntu ena miaka 14 ka 13 aina kana umenye we kwisemu ati corona maisha ene yawe ira yetawa mwari nonto make mwana wetake mwekuru kana kuma ke mwana wetake mukuru endelea akiacho bakua au akawakana ika baba akiacho bakua ika baba nonto ate kuona bawe tate bakua nonto wengo ika stress na mwana ate na makosa nikejere itare abere tete ate itakinya kitu kionde utege tukinya kibugi ate ke tumairo itare ako itakinya kibua kinyokare embere takinya itare ayo ukaibwa chechu wale ke wageta akuru ukaibwa kitenana into bionde murungu ekete na itare abuo kuga nkuromba na babethe na pastors ngwe pastor ndio beka seminar no baritana ngwe ACIARI no bakaria bauma kanisene Reportera Weru TV kumatiania bita wake uvin kemadhi
Ntora ya gitaga wodine ya kanuni Gembe South ni guntu kwithiritwe gutigiri muno kiwiti na mbere ni untu bwa wagi bwa stima bagitariria kinyamara kiao akariba ntura iji ni barombete mubunge wao John Paul Muriki kubaigirwa kiao kenda kinyabo bomba gukurata ntura inge cha gisigo kiu. Dennis Mugendi na ripoti iji. Gitaga wandini ya kanuni Gembe South ni ntura karibatwire mundune kumatene utestima bekirwa no mawirane ja urongo batwire igwikirwa ni asiasa taure bagutwathira untu bure managia ngugi ciao cia muturire atunture ne challenge chira twethara tweniane ne pio imantu astima batwe kinyaba bubora ntu bamindi bo kwalile bogona bonde na njwire inkoro na wo tutiona kwa kwenjwa batwe mantu akwenjwa kato yona TV ne batwe tutura na tutestima tutura ta ira cheta wantandekira stima siegeri kuma nto ambu iskuru kuma kanti wanto murango ko itira nto ange to tawa kiele ko yeri weta taga bato tiona stima ana beto bado mana ntandekira no ndo bado mana ntandekira kuma mwaka 2019 bato toreta mauta bato twathenere bato era twetete ocukwa ureta one muciari ora no acerie ngo mwe thiringi bebute ubo karwira no twate ocuka ya ni muciari racire bebute yocukwa njwere cia ko inya kuri ndacerie no ndo twana tonkorera ni mukai ociare ntekwa ni nyabebute wetate yocukwa ni stima icio urira gwetu ngacioria nde John Paul mwesimu wo igwo tukuringirite kura na wendo na tatu tukethia no twire watwikira mwangaria yetu taciona thina ya kwa stima ntumwa bagitumanaga kiri mubunge John Paul Mwirigi wagia roji na barabara injega ni ingi itabarikitie mantu bagwiti kuraithirirwa ni MC wa Josephat Mugambi na ngavana Kawira Mwangaza kwa yele na mbere tule thina ingi tuenio imama county wa Kawira Mwangaza para Mwangaza na logeri mwasimi wetu mwambi chama bia yaritira anto beto atoritirengwe onto mwambi tuisi moritiongwe bambe thaira kerita biashara ebigibigi wale to yote na mirana onto belo kinya witie dia bonkiene onto barabara imetaro barabara ote no yeta ende Kawira Mwangaza ya logeri mwambi chama ningo mbesa mwambi chama ne de atoritirengwe onto tuisi imuntu muritingwe bo yabo ende ne kanuni wandi nito ne to te de brato te de brato kali agariba kanuni wandi ko Kawira na thali mwambi chama ni mbesa na biathiri na ndoisi bena cia assembly Meru. Dennis Mugendi, Weru TV, ntureni agitaga wandini ya kanuni Gembe South, County ya Meru. Nkatho cha mwanya yugwe wa gwatakanyaga kuna kwithira gwatanirite na bautwe kiri Nteto chetu cheru themwe tuchemanie thaa 3:30 kiri Nteto iji na ingi nkuruki mbeta Maureen Kinya munene to mathithio ni Purity Richard.